nongeye kugaruka mu kiganiro cyacu cy'imikino kuri Mugisha Group Time, mbasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kumeza kugira ubuzima buzira umuze. Ni mu kiganiro cy'imikino, ni ikiganiro ntari buze kuba ndi njyenyine, ndi kumwe namwe rwose, ndaba ndi kumwe namwe mbaha ikaze. Nicyo kintu cya mbere, ubundi nkabanza nkabaha ikaze mwebwe muri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, imbere intara zose z'igihugu, buri gace kose wowe aho uri hose nguhaye ikaze, ndetse n'abari ku mugabane wa Afrika wose ubwo nashyizemo na East Africa, umugabane w'i Burayi, Aziya, Australia, Amerika ya ruguru n'iyepfo, bose mbahaye ikaze. Mwese mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kiganiro uri buze kuba ugiramo uruhare, utanga igitekerezo cyawe. Kiganiro rwose uri buze kuba utangamo igitekerezo cyawe, yaba igitekerezo, inyunganizi ndetse n'icyo wifuza kubaza cyangwa se n'ikibazo muri make, byose turabyakira kandi tukaza tuba tubibona neza cyane. Rero uyu munsi turaganira ku biki? Turaganira kuri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport turaza kuba tuganiraho ese ni ibiki biri kugenda biyivugwamo, ese muri APRFC ni ibiki birimo, tuganire no ku ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe y'igihugu Amavubi ikomeje kugenda yitegura imikino ibiri yo gushaka tike igikombe cy'isi kizabera muri Qatar. Imikino u Rwanda ruzakinamo na ekipe ya Mali ndetse na ekipe ya Kenya. Rwose match ya Mali kabizabera Agadir, wa Kenya ukabera hano mu Rwanda i Kigali. Ni ibyo ngibyo turi buze kuba tuganiraho, ari nabyo muri buze kuba mu mpamo ibitekerezo. Reka mfate akaruhuko gatoya, ubundi nze turambura ibi ngibi byose. Ikaze ku buryo burambuye muri iki kiganiro cyacu. Kandi duhere muri ekipe ya Rayon Sport, dukwita tubangura muri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ni ekipe ikomeje kugenda ivugwa ku isoko, ariko ibintu ntibibe byagenda neza cyane. Ni ekipe itari kwitwara neza nk'uko abakunzi bayo baba babishaka, ni ikipe itari kwitwara neza nk'uko abakunzi bayo baba babishaka ku isoko. Ni ekipe yagiye irambagiza abakinnyi kenshi, ariko bikaza kurangira itababonye. Tukibaza tuti Rayon Sport biraza kugenda bite kuri iyi nshuro? Ugezweho twabigarutseho cyane, amwita Nzigama Sabo Steve. Nzigama Sabo Steve ni umwe mu bakinnyi bagezweho bari kwifuzwa na ekipe ya Rayon Sport. Undi bamwita Nova Bayama, kapiteni wa Rutsiro. Ni umusore waje kuba anyura rwose, muri ekipe ya mu ikipe ya Rutsiro, akaza gukina muri Rayon Sport ndetse akaba yarakina no mu ikipe ya APRFC. Rero kuri ubu kuri inshuro akaba ari kwifuzwa n'umutoza Masudi Juma. Tukira aho ngaho ku mutoza Masudi Juma, ni umutoza bitamekomeje kugenda bimera neza cyane. Ni umutoza ukomeje kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19, COVID itamworoheye abakunzi ba Rayon Sport no kumusengera akaba yakira, ubundi ekipe igatangira imyitozo yitegura umwaka w'imikino utaha. None rero kuri ubu ngubu iyo ekipe ya Rayon Sport, Rayon Sport iri kwifuza kandi abasore nka Harerimana Jean Claude, umusore wakinnye muri ekipe ya Etoile de l'Est, bamwita Kamoso. Rero akaba ari umwe mu basore bari kugenda bifuzwa na Rayon Sport. Uwundi uri kwifuzwa na Rayon Sport ni umusore witwa Bahati ukina kuri kabiri, witwa Haji ukina uruhande rw'iburyo rwose yataka, umukinnyi witwa Haji. Undi mukinnyi Rayon Sport iri kwifuza ni umusore Ndayishimiye Eric Bakame, umuzamu nanone uri kwifuzwa na Rayon Sport. Undi muzamu uri kwifuzwa na Rayon Sport bamwita Mazimaka Andere. Ni umusore watwaranye igikombe na Rayon Sport ku ngoma ya Roberto Oliveira Goncalves do Carmo, umusore waje kuba atwara igikombe cya shampiyona. Undi musore uri kwifuzwa na ekipe ya Rayon Sport bamwita Nyandwi Sadamu, ari kwifuzwa na Rayon Sport. Urubiganiro bigeze kure ndetse ashobora kuba yamaze kuba asinya amasezerano
amasezerano rwose y'imyaka 2 kuba akinira Rayon Sport, kaza kuba yafasha ku ruhande rw'iburyo. Transfer zivugwa muri Rayon zo ni nyinshi, so tuzagenda tuzigarukaho cyane. Tuvuye muri ekipe ya Rayon Sport, muri ekipe ya Kiyovu Sport hari inkuru nziza cyane inashimishije nyuma yuko Kiyovu Sport isinyishije Bizimana Misi rwose n'ubita Bigirimana Abed ndetse n'itwa Nshimirimana Ismail bakunze kwita Pichu. Aba basore bakaba bamaze guhamagarwa muri ekipe y'igihugu nkuru y'u Burundi. Akaba ari ibyishimo rero ku bakunzi ba Kiyovu Sport ndetse n'ekipe ya Kiyovu Sport bwayo kwishimira ko abakinnyi bayo baje kuba bahamagarwa muri ekipe y'igihugu y'u Burundi. Muri APR FC niho tukiri. Muri APR FC nanone kindi gikomeje kujya kivugwa nuko inkuru yaje gushimisha abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, cyane cyane abakunzi ba ekipe ya APR FC, nuko APR FC yatangaje ko mu kwezi kwa mbere igomba kuba yamaze gushyiraho abanyamahanga bagomba kuza bagafasha ino ekipe kugira ngo ibe yakitwa neza, ibintu birushaho kuba bigenda neza cyane ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo ngibyo nibyo dukomeza kugenda dutegereza. Ikindi kuri APR FC tukiriho umukinnyi wayo Manishimwe Jabosi, akaba ari umusore kuba yandura COVID-19, akaba ari nabyo byatumye asohoka muri kampu ya ekipe y'igihugu Amavubi kubera kwandura COVID-19. Rero akaba ari ikibazo cyugarije uno musore rwose Manishimwe Japeri. Tuvuye muri APR FC mu ikipe ya Polisi, witwa Kizimana Muhaji ntaho akigiye, twabigarutseho kenshi cyane tuvuga ko uno musore ashobora kuba yagiye kwerekeza muri Club Sportif Sfaxien muri Tunisia, ariko uno musore Hakizimana Muhaji akaba akiri umukinnyi wa Polisi. Umukinnyi umuntu wese uzaza ashaka uno mukinnyi agomba kuba yaca ku buyobozi bwa ikipe ya Police FC, bagaca kuri Afande Rangira, akaba bavugana niba Muhajiri bemera ko asohoka muri Police FC. Ibyo byose nibyo tukoba gutegeza tukaza kuba tureba ubundi ibintu bikarushaho kuba bigenda neza cyane, indi nkuru tagenda tutavuze ikipe ya Etoile de l'Est. Ikipe ya Etoile de l'Est ikaba igiye gutozwa n'umutoza Banamwana Kamarade, bikaba biriganiro bigeze kuri kuba uno mutoza Banamwana Kamarade akaba yaza gutoza ikipe ya Etoile de l'Est kugira ngo abe yayizamura mu cyiciro cya mbere, dore ko ari ikipe imaze imyaka hafi 25 idakina icyiciro cya mbere. Byose nibyo dukomeza kugenda tugategeza tukareba ese amaherezo yabyo nayahe. Ikindi gikomeje kugenda kivugwa ni muri equipe nationale y'Amavubi, ibintu bikomeje kuba bigenda neza cyane, aho kwishimira ko umusore mvuye kuri Emery nawe yamaze kuba atwara igikombe cya shampiyona ya Kenya. Byose nibyo kwishimira, ndetse abasore bakomeje kugenda bitwara neza cyane, uretse abasore bane batari muri kampu, abandi bose ni abasore bari kugenda bakora imyitozo ku buryo bwiza cyangwa se uburyo bumeze neza cyane. Abasore batari muri kampani Usengimana Faustin waje kuba agira ikibazo cy'uburwayi bwihariye, ndetse na Jacques Tuyisenge wasohotse akajya gukora ubukwe, ndetse na Kwizera Olivier waje kuba agaragara imyitwarire itari myiza. Benshi bashidikanya kwirukanwa ry'uno musore kuba yasohoka muri kampu y'ikipe y'igihugu kubera kurara live kuri Instagram, ndetse n'umusore Manishimwe Jabel twamaze kuba tubwira ko yamaze kuba yandura COVID-19. Mu gihe imyiteguro y'Amavubi ikomeje, hari abakinnyi bagomba kuba basesekara hano mu Rwanda. Meddie Kagere agomba kuba hageze ku itariki 24 nitwa Emery Mvuyekure, mu gihe uwitwa Rwatubyaye Abdul, Brian Ngwabije, Corvis Manzi Thierry, abasore agomba kuba bahurira na ekipe y'igihugu Amavubi muri Maroc basangwe bitwa Manishimwe Emmanuel Mangwende. Byose nibyo dukomeza kugenda twitaho tukareba ese biraza kuba birangira gute kugira ngo ibintu bibe byarushaho kugenda bimera neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byose tugomba kuba tugenda tubitegereza. Ikindi gikomeje kugenda kivuga byerekeranye na ekipe y'igihugu Amavubi ni Salomon Nisarike, nawe agomba kuba agera imbere mu gihugu rwose, agomba kuba agera haro mu Rwanda ku itariki 25 z'ukwezi kwa 8. Ubwo nuko nguko
nawe akaba ari umwe mu bakinnyi bategerejwe. Ikindi gikomeje kugenda kivugwa mu maklebe ekipe ya Mukura Victory Sport ibiganiro bigeze kure n'uwitwa Mawombi Jean Pierre rwose umusore ukina Plito witwa Mutsinzi Claude umusore ukina muri ikipe ya Rutsiro, byose bari kumeza kugenda bivugwa. Ikindi gikomeze kugenda kivugwa ni nyuma yaho AS Kigali eje kuba itsindwa na AS Maniema Union yo muri Kongo igitego kimwe ku busa mu mikino ngishuti bitegura kuba basohokera basohokera igihugu mu mikino nyafrika CAF Confederation Cup. Byose ni bikomeje kugenda bivugwa mu mikino kuri ubu ngubu. Ikiganiro cy'uyu munsi reka nkisoreza ahangaha, mbifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse mugakomeza gukora ibyo mukora byose bikabahira. Ngewe nari Mukama Janvier, ikiganiro cy'uyu munsi nyisubiye ahangaha, ariko nk'ibisanzwe ibiganiro kuri Mugisha Group Time ntakagaruka. Ndabashimiye.